Za ovu životinju, prstenorepog katalemura, roditi se kao mužjak znači biti osuđen na život građanina drugog reda. U zajednici lemura pravilo prvo žene i deca predstavlja nepisani zakon. Katalemuri su neobični iz još jednog razloga. Oni su primati, neposredni čovjekovi životinski preci. Žive u jedinstvenoj šumi na jednom čudesnom ostrvu, ali su zajedno sa svojim lijepim susjedima svjedoci nestajanja šume od koje su ostala još samo malobrojna stabla. Šuma u kojoj žive prstenorepi lemuri nalazi se u suvoj oblasti na jugu Madagaskara. U njoj preovladava neobično drvo po imenu diderea. Stabla ovog drveta su dom ljubkog susjeda prstenorepog lemura, jednog drugog lemura, a samim tim još jednog našeg pretka, Sifake ili Varija. Veza između polumajmuna Varija i ljudskih bića je porodica majmuna i čovekolikih majmuna. Tokom evolucije čovekoliki majmuni su se pokazali višestruko obdarenim i inteligentnijim od lemura, koji su gotovo potpuno uništili. Da nije bilo srećnog geološkog slučaja, to bi se i ovdje dogodilo. Pre 50 miliona godina, pre nego što su se razvili čovekoliki majmuni, Madagaskar se odvojio od Afrike i postao ostrvo. Oslobođeni suparništva sa čovekolikim i drugim majmunima, madagaskarski lemuri su preživjeli, nastavili su da se razvijaju, ali u drugom pravcu. U bogatim šumama na jugu, Sifaka je postao vešt akrobata. Planinski venci na istočnoj obali Madagaskara štite zapadni deo ostrva od vlažnih vetrova Indijskog okeana. Posljedica toga je, naročito na jugu, spržena zemlja na kojoj mogu da žive samo posebno prilagođene biljke i životinje. Palma u obliku slonovske noge je samo jedna od mnogobrojnih vrsta drveća koje obrazuju jedinstvenu suvu šumu. Ova šuma je puna biljaka s debelim stabljikama, malim lišćem ili gustim redovima bodlji. Ovdje su se razvila sva moguća botanička lukavstva za štednju vode. Jedna od najtrnovitijih biljaka rađa plod koji je potpuno pokriven bodljama. Stanovnici stavljaju te plodove u uglove po kućama da bi uništili pacove, ali u šumi uobičajene žrtve su gušteri. To je veoma surova sredina u kojoj se kažnjava svaka nepažnja. Mogu opstati samo najbolje prilagođene biljke ili životinje. Ako se gušter ne izvuče, savršeno će se uklopiti u lanac ishrane. Prva zmija koju smo ugledali uopšte nije zmija. To je gušter bez nogu, bliski rođak slepića. Hrani se termitima. Ali druga je akrantofis, jedan od dva madagaskarska udava. U Africi i drugim delovima sveta preovladali su pitoni, ali ovdje zaštićene i izolovane kao lemuri još opstaju boje udavi. Njihovi najbliži susjedi žive u Južnoj Americi. Druga veoma rasprostranjena porodica gmizavaca, kameleoni, dobro je zastupljena na Madagaskaru. Mogu biti veoma veliki. Ovaj bradavičasti kameleon je dugačak 30 centimetara. Oni love na drveću. Kameleon deli hranu sa mnogo manje iskusnim penjačem, ježolikim tenrekom. On je posljednji živi primjerak ove vrste sisara, a Madagaskar je, zahvaljujući svojoj izolovanosti, njegov jedini dom. Tenrek je veoma slabo opremljen za penjanje, ali je spreman za nepredviđene slučajeve. U stvari, bodlje ga štite od težih posljedica pada, a služe mu i za zastrašivanje kameleona.
Na Madagaskaru, u najsuvljim područjima, rasprostranjena je i zrakasta kornjača. Zajednička osobina svih ovih životinja je sposobnost da opstanu u uslovima bez vlage. Kornjače čuvaju vodu uvlačeći se u oklop. Na taj način stvaraju nepropusnu površinu. Sifaka nema taj sistem zaštite. Tokom najtoplijih delova dana štedi energiju dremajući u senci i minimalno se pokrećući. Tipična grupa sifaka sastoji se od 5 članova, obično iz iste porodice, od kojih svako ima svoju ulogu u podizanju mladunčeta. Kako mu je potrebna duža nega, sifake mogu da rađaju tek svake druge godine, zato se njihov broj veoma sporo povećava. Njihovi današnji neprijatelji su neka od južnih plemena, ljudi koji su i sami vični da žive u tom negostoljubivom kraju. Nažalost, deo njihove ishrane sastoji se od mesa sifaka. Da su ovi lemuri pametni koliko su lepi, sve bi bilo u redu, ali oni to nisu. Sifaka će sedeti na drvetu i posmatrati psa koji laje ispod njega, dok ga ne obore običnim štapom. Do pre otprilike 2000 godina na Madagaskaru nije bilo većih grabljivaca. Onda je došao čovek sa dalekih istočnih ostrva i lemuri nisu našli način da se odbrane od njega. Žalosna činjenica je da su bili suviše radoznali i nezaplašeni. Čovek je to iskoristio. Lemure ne jedu sva plemena s juga. Svi vidovi malgaškog života određeni su sistemom običaja, nizom tabua koji su usko vezani za veru. U ovom šumskom boravištu sifaka se smatra tabuom i njemu se ne sme naneti zlo. To je osnovni razlog što i danas opstaju. Kad popodne odmakne i vazduh postane malo svežiji, vari i lemuri napuštaju senovita odmarišta da bi se doterali i krenuli po hranu među drvećem. Hrane se uglavnom lišćem i cvećem. Nikad ne piju vodu. To je posebna prilagođenost za život u suvoj šumi. Nema nikakve sumnje da je izrazito ljudsko ponašanje ovih polumajmuna glavni razlog što su proglašeni za tabu. Izgleda da majke i mladunče pokazuju uzajamno poverenje i ljubav koju vidimo u našim porodicama. Podsmešljiv način na koji sifaka gleda veoma je ljudski. S druge strane, njegove gimnastičke sposobnosti su nadljudske. Veče zatiče Veri lemure u prilježnom hranjenju, često nedaleko od sela njihovih glavnih zaštitnika, plemena Antandroj s juga Madagaskara. Antandrojci su miroljubiv zemljoradnički narod, čija je najveća životna briga stoka. Za pripadnika ovog plemena postoji samo jedan vredan cilj u životu. To je stvaranje krda koje će ostati posle njegove smrti. Što čovjek ima više stoke, on je veći. U nekim zajednicama goveda su sredstvo za plaćanje. Za Antandrojce ona su mnogo više od toga. Moglo bi se reći ono što je za nas dragi kamen, imovina od koje se rastaju samo u krajnjoj nuždi, ako podbaci rod kukuruza i manioka. Za njih je stoka još nešto. Ona osigurava vlasnikov uticaj posle njegove smrti. Antandrojci poštuju svoje pretke. To je i osnova njihovog poštovanja sifaka kao dalekih predaka.
Što je čovjekov grob velelepniji, to će ga potomstvo više poštovati poslije njegove smrti. Savremeniji grobovi sadrže druge simbole, ali oni tradicionalni mogu se razvrstati prema broju ukopanih rogova životinja zaklanih za sahranu čovjeka koji tu leži. Pošto stoka ima glavnu ulogu u životu plemena Antandroj, veoma je teško savjetovati im da je ne drže u tolikom broju. Tamo gdje žive Antandrojci, veliki broj goveda postepeno uništava ono što je ostalo od suve šume. Svaka 3 ili 4 dana stoku treba odvesti na pojilo. Od sela do reke Mandrari, jedine koja ne presušuje u tom kraju, i natrag treba prevaliti 40 kilometara. Na tom putovanju stoka brsti pored puta, sve više uništavajući vegetaciju koja u sušnom području raste veoma sporo. Rezultat je neplodan prašnjavi pojas koji vodi do reke. Mali deo rečne obale je od stoke zaštićen žičanom ogradom. Razlika je lako uočljiva. Zaštićena šuma deluje gotovo raskošno. Zapravo to je drugačija vrsta šume. Ona pati od drugačije nevolje. Stradala je ne samo od stoke, nego i od posljedica razvitka koji nema nikakve veze sa starim verovanjima i tradicijama Antandrojaca, ali ima sa njihovim budućim blagostanjem. Šuma Didere na jugu Madagaskara negostoljubiva je za sve osim za posebno prilagođene biljke, ali na nesreću za šumu i njene stanovnike divlje životinje. Jedna biljka koja tu raste ima trgovačku vrednost. To je sisala gava. Nekada glavna sirovina za jeftinu užad i konopce, danas osnova za tepihe širom sveta. Stanovništvo se zapošljava na plantažama sisala gave ili u fabrici, a industrija donosi zajednici toliko potreban novac. Kada se lišće iseče i složi, odvoze ga u fabriku na jednostavan postupak izdvajanja vlakana. Prerada je postala izuzetna seoska industrija, ali svaki hektar više sisala gave znači hektar manje stare šume i nekoliko lemura koji ostaju bez doma. Svaki svežanje listova koji prolazi kroz presu znači jedno stablo Didere manje po kojem skaču sifake. Međutim, postoji i svetlija strana. Plantaže sisala gave i fabrika vlasništvo su porodice De Holm, koja tu živi već generacijama. Mada je veliki deo najbolje zemlje odavno pod sisala gavom, porodica De Holm je od samog početka ostvarivala ravnotežu između zarade od vlakana i lepote šume. Suva vlakna posjeduju izvesnu lepotu dok su izložena beljenju na suncu, ali u najboljem slučaju to je lepota mrtve biljke. De Holmovi su stavili sebi u zadatak da spasu šumu i njene vesele stanovnike. Rampa zatvara ulaz u mali deo drugačije vrste šume, izuzetak u ovom sušnom području. Kada ima vode, a posebno nedaleko od reke, biljke počinju da bujaju obrazujući takozvanu šumsku galeriju. Taj deo šume je dom prstenorepog kata lemura.
Mada je ovaj ograđeni rezervat veoma mali, Deholmovi su sačuvali i pojaseve šume između zemljišta zasađenog sisala gavom. Sve je to gotovo nezvanično, nepriznato od vlasti. Korisnici nisu samo prstenorepi lemuri, već i njihovi potomci, ljudi. U zoru, kata lemuri silaze s drveća na kojem su spavali i kreću u potragu za vodom. Za razliku od sifaka koji nikad ne piju, kata lemurima voda je potrebna svakog dana. To je razlog što žive u šumskoj galeriji, a ne u bezvodnoj šumi Dideree. Čim sunce dovoljno ogreje, kata lemurima je najvažnije da se zagreju posle sveže noći. Vidite i sami zašto ih stanovnici nazivaju obožavaocima sunca. Sunčanje zaista shvataju veoma ozbiljno. Položaj u kojem sede omogućava da im sunce zagreje grudi, trbuh i velike krvne sudove prednjih i zadnjih udova. To je izuzetno prijatno osjećanje. Desetak minuta kasnije kreću u potragu za vodom. Prstenorepi i kata lemuri moraju da silaze niz drvo na traške, jer njihove kratke i povijene kandže ne bi mogle da se zakače kad bi se spuštali glavom nadole. Od svega što rade, to je jedina manje ljupka stvar. Jedan od sigurnih izvora vode u senovitoj šumi je jutarnja rosa. To je razlog što lemuri svakog dana silaze na zemlju. Lizanje kapi rose sa trave je svakodnevni ritual, ali su uvek spremni i za druge izvore vode. Dovoljno su prilagodljivi da ih ne može odbiti ni neobičan polunaduvani dečiji bazen. Mnogo uobičajeniji izvor stajaće vode, možda obogaćene izvesnom količinom proteina u vidu larvi insekata, nalazi se u dupljama drveća. Pored kuće, na ulazu u rezervat, najpouzdanije mesto za gašenje žeđi je rezervoar za vodu. Većina kata lemura okuplja se tu ujutru. Skup ovih polumajmuna jasno pokazuje njihovo izvanredno društveno ponašanje. Ispod rezervoara ili iznad, na zidu, mužjaci moraju smerno da čekaju dok ženke i mladunci ne utole žeđ. Ako bi pokušali da se proguraju, ženka vođa bi ih oterala. To je potpuno razumljivo, jer okolina može postati ubica ovih životinja. Ako bi se dogodilo da vode nema dovoljno, ženke i mladunci bi imali pravo prvenstva i najbolje izglede da prežive. Uostalom, svuda ima suvišnih mužjaka. U odsudnom trenutku, ukoliko preživi nekoliko ženki, potreban im je samo jedan mužjak za produženje vrste kad nastupe bolja vremena. Ovdje nema opasnosti da će voda nestati, ali mužjaci ipak moraju da čekaju u pozadini. Ovaj sa polomljenim repom je zaista u neprijatnom položaju. Kad je reč o prstenorepim lemurima, on je praktično nem, jer je rep njihovo glavno sredstvo za opštenje.
Koriste se njime kao čarobnim štapićem da bi vazduh ispunili mirisom. Svaki miris predstavlja najavu vlasnikovog raspoloženja. Očigledno je da ta najava ponekad može biti uvredljiva. Miris dolazi iz žlezda na člancima prednjih udova. Dve jedinke nikad ne proizvode isti miris. Razlikuju se kao otisci prstiju. Stalno trljajući prednje noge o rep, lemuri kao da nose svoju legitimaciju kud god da krenu. Ženke sa mladima, ti povlašćeni članovi čopora katalemura, pravi su predvodnici grupe. Na kontinentima kao što su recimo Afrika ili Severna Amerika, životinje ove veličine stalno žive u senci grabljivaca. Tamo su potrebni odvažni i snažni mužjaci da brane ženke i mladunce. Na Madagaskaru nema grabljivaca kojih se treba plašiti. To je možda razlog što mužjaci uživaju tako slab ugled. Ženka s dvojkama je prava retkost među životinjama koje vode takav atletski život. Na njoj leži velika odgovornost, zbog čega će dva put razmisliti pre nego što skoči s jednog drveta na drugo. Tamo kud ide čopor, idu svi njegovi članovi u okviru područja koje brane od drugih čopora prstenorepih lemura. Ne obaziru se na druge vrste lemura, čak ni na sifake. Ženke šalju mužjake sa zadatkom da obeleže granice čopora. Oni to čine mirisom, univerzalnim jezikom prstenorepih lemura. Miris za označavanje granica dolazi iz žlezda ispod repa, a ne iz onih na prednjim udovima. Svaki se mužjak ponaosob upoznaje sa granicama čopora, stalno proveravajući namirisane granične stubove i povremeno pojačavajući poruku svojim mirisom. Za prstenorepog lemura, uljeza iz drugog čopora, miris znači zabranjen prolaz. Pripadnici plemena Antandroi sa svojim povrtnjacima i stokom u izvesnom smislu su ovdje uljezi, ali njihovo religiozno poštovanje divljih životinja čuva lemura već 2000 godina. Da bi lemuri, suve šume i dalje opstali, danas je potrebno i nešto više. Stalno povećanje broja goveda, koja pasu s jedne, i bašta i plantaža sisala agave s druge strane, njihovu šumu pretvaraju u najmanju na ostrvu. Bilo bi zaista mnogo tražiti od zemlje u razvoju da ograniči širenje poljoprivrede zbog ovih malih životinja. Možemo se samo nadati da će poučan primjer i napori ljudi, kao što je porodica De Holm i njeni mali nezvanični rezervat, biti podržani od strane vlasti pre nego što bude kasno da se spase malo drveće za naše lepe, daleke rođake Vari i Katalemure. Veče zatiče Veri Lamure u prilježnom hranjenju, često nedaleko od sela njihovih glavnih zaštitnika, plemena Antandroi s juga Madagaskara. Antandrojci su miroljubiv zemljoradnički narod, čija je najveća životna briga stoka.
Za pripadnika ovog plemena postoji samo jedan vredan cilj u životu. To je stvaranje krda koje će ostati poslije njegove smrti. Što čovjek ima više stoke, on je veći. U nekim zajednicama goveda su sredstvo za plaćanje. Za antandrojce ona su mnogo više od toga. Moglo bi se reći ono što je za nas dragi kamen, imovina od koje se raste samo u krajnjoj nuždi, ako podbaci rod kukuruze i manioka. Za njih je stoka još nešto. Ona osigurava vlasnikov uticaj poslije njegove smrti. Antandrojci poštuju svoje pretke. To je i osnova njihovog poštovanja Sifaka kao dalekih predaka. Što je čovjekov grob velelepniji, to će ga potomstvo više poštovati poslije njegove smrti. Savremeniji grobovi sadrže druge simbole, ali oni tradicionalni mogu se razvrstati prema broju ukopanih rogova životinja zaklanih za sahranu čovjeka koji tu leži. Od lemura, koji su gotovo potpuno uništili. Da nije bilo srećnog geološkog slučaja, to bi se i ovdje dogodilo. Pre 50 miliona godina, pre nego što su se razvili čovekoliki majmuni, Madagaskar se odvojio od Afrike i postao ostrvo. Oslobođeni suparništva sa čovekolikim i drugim majmunima, madagaskarski lemuri su preživeli, nastavili su da se razvijaju, ali u drugom pravcu. U bogatim šumama na jugu Sifaka je postao vešt akrobata. Planinski venci na istočnoj obali Madagaskara štite zapadni deo ostrva od vlažnih vetrova Indijskog okeana. Posljedica toga je, naročito na jugu, spržena zemlja na kojoj mogu da žive samo posebno prilagođene biljke i životinje. Palma u obliku slonovske noge je samo jedna od mnogobrojnih vrsta drveća koje obrazuju jedinstvenu suvu šumu. Ova šuma je puna biljaka s debelim stabljikama, malim lišćem ili gustim redovima bodlji. Ovdje su se razvila sva moguća botanička lukavstva za štednju vode. Jedna od najtrnovitijih biljaka rađa plod koji je potpuno pokriven bodljama. Stanovnici stavljaju te plodove u uglove po kućama da bi uništili pacove, ali u šumi uobičajene žrtve su gušteri. To je veoma surova sredina u kojoj se kažnjava svaka nepažnja. Mogu opstati samo najbolje prilagođene biljke ili životinje. Ako se gušter ne izvuče, savršeno će se uklopiti u lanac ishrane. Prva zmija koju smo ugledali uopšte nije zmija. To je gušter bez nogu, bliski rođak slepića. Hrani se termitima. Ali druga je akrantofis, jedan od dva madagaskarska udava. U Africi i Za ovu životinju, prstenorepog katalemura, roditi se kao mužjak znači biti osuđen na život građanina drugog reda. U zajednici lemura pravilo prvo žene i deca predstavlja nepisani zakon. Katalemuri su neobični iz još jednog razloga. Oni su primati, neposredni čovjekovi životinski preci. Žive u jedinstvenoj šumi na jednom čudesnom ostrvu, ali su zajedno sa svojim lijepim susjedima svjedoci nestajanja šume od koje su ostala još samo malobrojna stabla.
Šuma u kojoj žive prstenorepi lemuri nalazi se u suvoj oblasti na jugu Madagaskara. U njoj preovladava neobično drvo po imenu diderea. Stabla ovog drveta su dom ljubkog suseda prstenorepog lemura, jednog drugog lemura, a samim tim još jednog našeg pretka, Sifake ili varija. Veza između polumajmuna varija i ljudskih bića je porodica majmuna i čovekolikih majmuna. Tokom evolucije čovekoliki majmuni su se pokazali višestruko obdarenim i inteligentnim delovima sveta, preovladali su pitoni, ali ovdje zaštićene i izolovane kao lemuri još opstaju boje u davi. Njihovi najbliži susjedi žive u Južnoj Americi. Druga veoma rasprostranjena porodica gmizavaca, kameleoni, dobro je zastupljena na Madagaskaru. Mogu biti veoma veliki. Ovaj bradavičasti kameleon je dugačak 30 centimetara. Oni love na drveću. Kameleon deli hranu sa mnogo manje iskusnim penjačem, ježolikim tenrekom. On je posljednji živi primjerak ove vrste sisara, a Madagaskar je, zahvaljujući svojoj izolovanosti, njegov jedini dom. Tenrek je veoma slabo opremljen za penjanje, ali je spreman za nepredviđene slučajeve. U stvari, bodlje ga štite od težih posljedica pada, a služe mu i za zastrašivanje kameleona. Na Madagaskaru, u najsuvljim područjima, rasprostranjena je i zrakasta kornjača. Zajednička osobina svih ovih životinja je sposobnost da opstanu u uslovima bez vlage. Kornjače čuvaju vodu uvlačeći se u oklop. Na taj način stvaraju nepropusnu površinu. Sifaka nema taj sistem zaštite. Tokom najtoplijih delova dana štedi energiju dremajući u senci i minimalno se pokrećući. Tipična grupa sifaka sastoji se od 5 članova, obično iz iste porodice, od kojih svako ima svoju ulogu u podizanju mladunčeta. Kako mu je potrebna duža nega, sifake mogu da rađaju tek svake druge godine, zato se njihov broj veoma sporo povećava. Njihovi današnji neprijatelji su neka od južnih plemena, ljudi koji su i sami vični da žive u tom negostoljubivom kraju. Nažalost, deo njihove ishrane sastoji se od mesa sifaka. Da su ovi lemuri pametni koliko su lepi, sve bi bilo u redu, ali oni to nisu. Sifaka će sedeti na drvetu i posmatrati psa koji laje ispod njega, dok ga ne obore običnim štapom. Do prije otprilike 2000 godina na Madagaskaru nije bilo većih grabljivaca. Onda je došao čovek sa dalekih istočnih ostrva i lemuri nisu našli način da se odbrane od njega. Žalosna činjenica je da su bili suviše radoznali i nezaplašeni. Čovek je to iskoristio. Lemure ne jedu sva plemena s juga. Svi vidovi malgaškog života određeni su sistemom običaja, nizom tabua koji su usko vezani za veru. U ovom šumskom boravištu sifaka se smatra tabuom i njemu se ne smije naneti zlo. To je osnovni razlog što i danas opstaju. Kad popodne odmakne i vazduh postane malo svežiji, vari i lemuri napuštaju senovita odmorišta da bi se doterali i krenuli po hranu među drvećem. Hrane se uglavnom lišćem i cvećem. Nikad ne piju vodu. To je posebna prilagođenost za život u suvoj šumi. Nema nikakve sumnje da je izrazito ljudsko ponašanje ovih polumajmuna glavni razlog što su proglašeni za tabu. Izgleda da majke i mladunče pokazuju uzajamno poverenje i ljubav koju vidimo u našim porodicama. Podsmešljiv način na koji sifaka gleda veoma je ljudski. S druge strane, njegove gimnastičke sposobnosti su nadljudske.